حق يا جنى، يعني احنا نازلين من البيت علشان نذاكر، يعني احنا كنا بنذاكر في البيت ونازلين برضه عشان نذاكر، واحنا هنعمل ايه يعني؟ بصي يا جنى، انا معترفه المره دي ان انا لابسه زي كل حاجه، يعني عشان نكون عاملين ماتشي ماتشي، وعشان برضه انا مش عايزه شكل بقى وخناق من اولها كده. البسي بقى ولا ما تلبسيش براحتك، انا كل اللي شاغلني دلوقتي المذاكره. المذاكره كتير قوي 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 قوي. وكمان انا لاحظت ان المحلات بقت بتبيع حاجه المدارس، فاظن كده ان المدارس قربت. عندك حق يا جوجو والله، المذاكره كتير قوي 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 وصعبه كمان. ده كمان لسه المدارس ما بدأتش، امال بقى لما المدارس تبتدي يبقى واجبات المدارس مع واجبات الدروس. انا عندي دروس كل يوم، مفيش ايام مش عندي فيها دروس. والله يا جوجو انت مش لوحدك، انا كمان عندي دروس كل يوم، يعني كمان في يومين عندي فيهم 8 دروس. انا حاسه ان الاجازه خلصت بسرعه وان انا ما لحقتش اتهنى بيها، مع ان يعني كانت ايام الاجازه كانت ممله حبتين 3 10 شويه، بس برضه خلصت على طول. الاسبوع عندي باختصار: يوم السبت اصحى الساعه 11 بدري جدا 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 جدا، وانا اصلا مش عارفه اصحى، وساعات بصحى بالعافيه اصلا. وبعدين بروح الدرس، اجي من الدرس اخد حاجه الدرس التاني، بعدين اروح الدرس، بعدين اجي كام ساعه كده وبعدين اروح الدرس اللي بعده، بعدين اجي وبعدين بقى اقعد شويه صغيرين وانام، بعدين اصحى اروح الدرس اللي بعده، بعدين الدرس اللي بعده، بعدين اليوم اللي بعده، والدرس اللي بعده، والدرس اللي بعده، والدرس اللي بعده. ايه كل ده؟ انا جايبه حته الذره اللي كنت باكلها امبارح علشان اتسلى فيها كده وانا قاعده، مش كل حاجه كده مذاكره مذاكره، افصل يعني. ايه ده، هو انت كنتي اصلا لسه ما خلصتيش الذره بتاعتك؟ انا خلصتها كلها. لا 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 لا. انا كنت المفروض اتهنى بكام اخر يوم كده في الاجازه كويس قوي 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 قوي، يعني ما سيبش دقيقه ما عملش فيها حاجه ممتعه يعني. فاهمه مني حاجه؟ لا مش فاهمه حاجه بصراحه. مش لازم بقى. انا عايزه كده يكون في يوم فري من المذاكره في الدراسه بقى. المشكله اصلا ان هو مفيش، يعني حتى يوم الجمعه المفروض ان انا اذاكر علشان ايه، عندي دروس يوم السبت، يعني حتى يوم الجمعه اللي المفروض يكون اجازه مش بيكون اجازه. يا رب الدراسه تخلص امتى؟ هتخلص امتى؟ ايه هي لسه بدأت اصلا عشان تخلص؟ انا لما كنت في الاجازه ما كنتش عايزه الاجازه وزهقت منها، لكن دلوقتي بقى عايزه الاجازه. على رايك والله احنا كنا بنكون في الاجازه زهقانين ومش لاقيين حاجه نعملها وعايزين الدراسه تيجي، لكن لما الدراسه جت اهي نفسي في الاجازه. انا ماليش نفس اذاكر بصراحه، يعني انا يعني اللي ليا نفس. انت لسه بتاكلي في الذره؟ بقالك ساعتين بتاكلي في نص ذره. عشان مش عايزه اذاكر. لو ماما جت وشافتنا ان احنا مش بنذاكر هتشال واحده.